Whalawhai atu hanei hata tula tau wala tāra tutupu ke lata I moi awhiawhi nei. Koe matutakianga ke tau whakawhirianga he aho ua e kua moli ne ua fulmawhite tau whakahala ni kua tālanga I ke he whalua tau tangata. Hongwhuma walu e whakahala kua whakamori mo e whakahala e whalu tangata mo e laulahi ke he tau kawakona mo e whakaholo e tau peleo wafi. Pia foki ke tau whela tau waki he tau tangata ko ki sea foki e whalu e tau whakahala ke alo tōru kua nā kai whai papa whakatā ke lata ia mo e tau peleo wafi. Whala tau whakahala ne nā kai whakatoka ke he kisikisianga he tau iki whakawhiri he motu kua whakatoro maki atu ke he tawahi mua. Me whalu ne nā kai tuku atu kua amanaki ke he whakatoka atu ki mua he iki whakawhiri ko Wilson Isaac. Koe tau whakawhirianga tokolunga, whakamua hani we ke he tau nei kua amanaki ke whakahoko ke he whahi tapuka hau. Koe pungi ni nei ne whakatutale whahi whakapuloa mai tahe matofi whine mai hiutawake, hangau ke he taule kua he maanga he tau mga hoi kua mole. Hakwa loa fuki he tau whawanga ke whakatoka atu fuki tau mana tuhana ke taule kua ni tupu, e he matofi whine ko Pamela Tungia Kona, mana kua ia ke tuku atu e hana atau mana tu whakakise, hakwa nā kai iloa e ia e whalule kua, ne tutupu ke pofa iumu he o se virianga lahi e motu mo e lahi tupe hana loto ke le kua nei. Ko te le kua ni ne tupu he po whaiumu e ne o se te wiri. Nā kai pehe koe tu tupu mai hakoe tau virianga nei ga. Hakoe, ko tunga pehe koe tau le kua ni mai ni he kamataanga he mone campaign nei. He ua whaitapu ia ato hoko e virianga. Ko te mana ko lewa te ka haka e ailo he tau tangata e tuanga he domena e. Si nā kai pehe whoki ute atu au ke he tau whaleau ka ke hoko taki. Kai ko he hako nā tuanga ia koe domena le kua mai tua I ka ai pehe ko le kua he viri. Whai le kua whoki he tōre tau kua mole ne taha virianga whoki. He mga ho vili ia whoki ni mo tau whakauhoho vili ka whai le kua whoki. Koe matutakianga ka mai he tau mga ho ia, po ke matutakianga mai he ose vilianga tōre tau kua mole? Ai māma whuki nau ke mena nei ka hako mena ai whai mena madone tau se ke lata me mena e poko au nei tangata ni whakatuhingoa ke viri. Nā kai whai mena au ke pehe ke whano ke e whakele atu e tau tangata po ke hingoa po ke lutu ka. Koe toka ni au alau tōru ne tau se tunga pehe whakalangalanga mena mai. Kai nā kai whano ke tau I te tau mena ke mena. Si nā kai ai ke mena pehe mui mai he tōru tau ka mōre ka, koe mena keha ia. Mōri e wāre au he awhiawhia, hoko mai ki kain he awhiawhia. Nā kai whamahaina lau tōru ka mai ki inu kawa he whahimu he kain he next door hako ka, kain ha Martin mo Doreen. Kai hoko mai au ke awhiawhia he hau he male, kua tokolonga a lau tōru kua puto ia ki he whahimu he kaina, mo inu kawa ai, mo e ngō ai, mo ke he tōlanga tau ne, tau si ka ha. Si tunga pehe kua puto lahi te tō mena e ke loto ako he ua e whai tapu ne whai o mahe puhala, hoko tō viri si vāle au he po ia. Tu au he poko kai hako, ono atu ni ko lau tūla e ne ono mai whoki. Si vāle atu ke lau tūla he po ia. Whakamori au e nea koe vāle au ka. Vāle atu ke lau tūla he po ia. Pehe au koe hingoa e whikau he mai ke inu pihe na ia. Nā kai whamahania lau tūla ke toro bihia me si manatu pehe koe tunga tō mena whakalangalanga pa waki ka koe hako manatu ia ka hake hako manatu o taha ia. Si koe whakamori atu he mena ene vāle au ke pehe ke o ke halau tōru he mena inuanga ia ke o ke tō inuanga halau tōru hong whainu tunga ki matapa mo whungalunga. Koe hako na a mena ne wanghau atu he pūre po ia. Ka nā kai pehe ko au ne pehe whekau e tō whanau ia ka poko hai whoki ke o ke keri, po ke o ke tau atu ke he mga whaua ia ne nonofo mai nei. Isi iloa na kai e koe, ki sia mata na kai e koe ko hai ne watu mo e keli ai e hakua talahau talahau ka ha he taha whahi e tō tangata ne wangi mo e keli ai e matuwhiwhine ia. Kaue koe pūrea po ia ai kisi au alo tūru koe mga whakamui la he ne tūtala ke he whare leo ma tūru he pūrea po.
koe mga hoia lai ne I loa au ka koe whaimena pihia ne oatu e to whanau nā si kere e to matakai nā ngaia. No nofo mai to whanau ia hi mua haku he pūre po he mo ne hokoanga a Sergeant Harding ia. Si nā kai pehea ia ke whanau ka hage ke tūtala atu ke he tau whaausi eine no nofo mai tolu he whiawhia ia he pūre po. Koe hau whakahako ni ia ka hake tūtala ke au. Mo huhu ni ko he ngoe mene tupu. We huhu talahau mai ni au pehe ke osi ai e do mana ia ai liu foki si langi neu ki ke whakahako ko mawhala te koe mga hoia ni ka kua lata ia ka kua lati ia leo ke whakatutala e to whanau ia he mga hona mo whakatutala foki ta whae si tausi ni mo ia hoko taki ke lata mo laua ia ka koe whihe tau tu la he mga hona to tāle hoko taki ki tau whanau nā si tapaki si o ke tuke whare pui nā kai hako e mene hako mana tu ange nā kai hako a tunga pehe kua uta kehe whakakehe te ia ka haimena nā ka komena lata ni ke whakatutala he mga hone ne hoko anga ia ke kaina hako La lafi mai he to mena ia koe huhua tu ki a koe hangau ke he whale he whahi he alau tolu ni kua inuai a he loa se tau tolu ka mai motu katoa kua vela ke he ke le kele koe huhua tu iloana ka ia koe kohai ne tungi e whale he tuotakaina ia hau. Koe mamona mōri ko mawele whare ka su koe mena lahi ane ai koe mena tose su koe kumikumi anga ia ka ha mo huhu whanu kohai e tangata ne tungi he whare ka koe hako ono ono ke pūre po nāne no nofua mātu ai whi tangata ne masike ke whanu ke he mga aho ne tupo e le koa ia koe no nofua ngai ni he tari he mga aho ne whanu ke hea ia Sergeant Harding mo e Constable hana he hoko mai ke kaina mautoro su koe mga aho nā su koe mga aho nei longa mo longa tau tu tala he tau tangata ka ne whakatutu ke to mana mo e lau lahi ni ke pehe ko au ne tungi ko au ne tungi whare ne ka e manamana tu ka ha au mo manamana tu foki ni au ka ha mo e whakakisa atu ke tau matakai nanga ia ai mai ka lau tulu ke tuhi mata lima whano ka ke le koa ne tau se no nofo a madure a whiawhia si ofo a madure he mena ne pā mai he whahi tu ke lau he whare si pāne e mana mo namu hauni mo namu he awhi si pehe ka ha madure mo te whanau ko hingoa e mena ia ne haunga awhi mai si mama sike mo ia e toko tolu ke ke whakakia ko hingoa e mena ia si loa e kua vele e whare nā kai toka noa fuke madure he pūre pōna e whare ke vela ka whailang matai ke o atu ke tā mase whare kai mawhisi lahi e vele e whare nā kai whai langa tau fuke ne ke pākia fuke tau whanau ka ha he pūre pō koe hama tolu ni alang matai ia. Koe pūri fuke po nāne hea mai au ke kumilang matai. Si mo e telecom ga. Ha koe mana nākai mitaki fuke e ngahua he tau telefoni. Hea mai au si mo e whahe telecom. Si pēma tu fin he telefoni. Whakau e kua whita I loa e whikau ia ke le koa ne kua tupu. Mana tuna kai koe matahola whiha ia ne bela e whale. Koe matahola ia koe mtakau ke he more holongu fu. He mone mo more mai e tau leo. Nā kai lewa lahi fuki ni kau ke ua furu minisi he more malo tō. Si maua ngai ni hamadola no whanga tung he mga hone o kehe ai e leo ia he mai he kain hako. Si tupo e le kua ni. Si koe mga hoia ne mele whale ka se watum tolu ke lang matai. Mo e watu fuki ni e tau leo mo e tau tāma selfie. Si koe mga hoia ka hohoko atu fuki ni amadole whai whakploa mo e kisia fuki e whale ka ne vela. Ka I loa fuki mautoro ka mai koe uhlolongo ngai ni ka mai pātia ngai e tau supporters hau mai tu he whale. Ai ti whailanga tau e ālau tōru e tau supporter hako ke pehe o atu fuki ke kumalang matai ke koe matutaki na halau tōla tau whiawhia ka ha ai pehe koe matutaki atu ke palau atu hakoa vele whale nākai ai piko tau talhau a ngai he ke whakakisi au. Koe matutaki na halau tōla tau whiawhia mai ni tunga ni he kamatanga he hohoko atu a madul ke he kaina. Mga hau kahiku ne osi e to le kua ka ne kua moa e moe whai le kua fuki ne kua tupu ke moa e to whahala he to e to whata mo te supporters hau. Ko hingoa me ni tupu si pihia ai ke tātou lau he mga hau tonuia ke tuke whale pui.
longa ne au he pū he pōna he whakatutala mai taki leo leo, hai kisi au laua nei he hoang ke whale leo. Koe pēnā e tō mena kua tupu kaha. Koe tāla ke he taha tama. Koe kisi ia he mangahone taulise tō poto. Koe taha mena ia kaha ne, ai kumi whoke tau leo. He mangahona ne taulise tō poto ka. Si whai tangata ne he tau support hako ne Pākia. Pākia e motoka whoke, maona. Koe mangahona nā ne lutu ai alau tōru, mai mamasike ai ke o ke whakakia. So ke mangaho ia ne whinatu ai e taha nephew hako. Ke whakakia e uncle hana ka. Hako masike ai ke ono ke motoka hana ko Pākia. Hako e tau taulisi pato ia mai kumi. Ka koe mangahona ka hako. Mangahona ia ne oho e tō leo. Si tauwhia e tō ngāni hako. Moe numi hefki lalo ia. Ai loa koe hingoa e ka kano ka. Numi hiwha e ki lalo, moe tauwhina ia ke uta ke hewa leo. So ko mga hoia ne oho mai e tama tāne e te nephew hako ke langmatai, moe pehe ko hingoa e mena. Aiwhi mena e tō ngāni hako hane tausi koe whakatonu. Ko hai ne tau lise tō pato o nā. So koe mongo neia ne tapake he tau leo kaha e tamatāne nei. Moe tātua i ke tuke motoka. Sina kai hanghang taki fuki hana a mena ne tausika. Tapake ia e tamane lili tolema. Si tuko at ki lota he motoka. Tamas e mōli motoka. Si kele ia ki lota. E to whanga mena pehena. Sina kai hanghang mitaki ka hai to mena pehena ko lif ki lunga e to le kua ne ko hoko ki ei. Kai pehena hako a whamama atu ke he wala tala i he mga whakamui. Si manato pehe ke whakakisi. Koe hane ai kumi whakalahi ai whoke e tau leo ke le koa nei hako. Lahi kaha, taulisi tō pato, pāwhai tangata ne Pākia tō mtokasi maona e tō whangamena pihia. Manato ke whakakisa tu pehe ke tō matakai nanga usi he motu. Mōri, moe whakalofo whoki ka e whare ego vela. Moe masi ke lea whoke mga whawane ko no nofoi. Ai ama mana ki taha ke pehe ke whaile koa pehe ne ke hoko he pūre poia. Nā kai ama mana ki. Kai ono whakalahi ki mua kaha ke kume tangata ke ne tause ele koa ne. Nā kai mai ke au ke whasipiko po ke tuhi matalima au ke tangata ne pehe. Ke pehe ko koe ne tunge e whare nā kai. Koe mena maama whuki ne tō tūru kahana hai e tō mga whakamuia. Ka hoko ka whakakise mai e tō whakameilonga e ke tō le kua ne. Kai hako nā tamanatu ia ke whalo matakai nanga he mga honei kua tunga pehe kua e ke whakelea mai. Mai longa whukehala tōla tō manatuanga mai ke au. Tunga ka haa whalua a matakai nanga. Hanga ke he wāu ka pehe tūtala koe ki ai. Ai whia tūtala mai ai ti loa tō ka haa koe ingoa e kakanoanga ka. Kai ka haka tuanga mga nei. Ai tupi au ke menea. Hako i loa au, ai ko mauturu ne tause e kele ane. Si lahe whakalofa ke whare nei hai hamatin mo Doreen mai haa laua tam. Hako a vela pia hai e whare. Naka i amana ki taha ke whaile kua pehe nei. Po ke tomana pehe nei ke tupu. Ka koe tau virianga he ahona. Ko ma whale tau virianga. Hako mena pia doi ne tau wala whakapolitika ka. Koe tau mana te mai he whāhinga hua leo ke tau mena tutupu nei. Ne pehe taki leo ko Mark Chenery. Nā kai mana koa ia ke whakakis manatu. Ha koe amana ki whai i he whakaholwanga ke tau le kua ke pōwhai umia ke tātua i ke he whakawhilianga. Nā kai whamanatu lahi ia kai pehe whokia ia. Whai whakaholwanga ke mai ke tau tangata kua nā kai whiawhia ke tau pualanga hua he tau whahi whakatufonu. Ke uatu ke he matakau ombudsman. Ke whai whakatutalaanga mōlo tōlu. Koe tau le kua nei kua amanaki ke tātuai ke he whakawhilianga he tau ahui mua. Ne ka mata e tau whakakuanga ke tau puhala whawhau sino ke mua e malolo sino ke whahi tapu nei mai tau roe pulotu mai he matakau SPC ne kua whamapatu e tau whakakuanga mai tau matakau he motu. Koe ki sea i poki a lotoru ni moe te whaspisanga tupe po ka lotoru ne laulahi tau ngahua ke whakauhoho ke lata mai tau puhala whawhau sino. Whakatu tālai mai tahi a laua ne kua hoku mai ke tau sta whakakuanga he whahi tapu nei. Tō tahi e mitaki
he longona mui kisia fuki ni to mena lo tu ni fa tausi ko to tahe makau lo tu ri fa o fano ka e whangawa hue to sino a koe taha ne mena koe kamata whakakuni si tu ai mai ke ka ke whangawa hue tu mai sino tau a hosi porque for a longer term lahi to mena tu ni tausi koe tausi whakakuni he tama mō kui ani ne fia ki ai, kai ai mai ke whakatumau, ke tausi tau mahani ia, ke whakamalolo aki ni tau sino ka ha. So one of the things that we try and encourage, hai tau mongoi, ke tausi tumau e tau mena ia, ke mahani tau tangata, ke tausi tumau, ke whangahuahua tumau tau sino, he tau aho usi. Tōlungo furu e minisi he aho, ke whangahuahua e sino hau ka. Kai si tausi pia tu mau he tau a hosi. Ako kele hata tūlu hai te tangata he motu. Tunga nei e loa i mtūlu. Koe fia whakaku ni he tama mena e he mongo e. Hoko me he tā mongo uha kua ngalo te nea kua moale te fia he mena ia. So we're trying to encourage people to take it up and develop the habit. Ka ha ke tausi tu mau. For the rest of our lives really. Ka pe whono, sino lahi kai no nofu, whiwhi ke mai ke mamasike ke whawhau tau sino for at least 5 minutes ka ha. Ka pe break off for morning tea, tau se moe 5 minisi ke exercise, tau ume ke morning tea. So ke tā mena e me tau se maturu he tapue, koe poki taha video clip, he tau mena exercise pihia, tau se kai tau lolongo ni we, so koe uta e mo nei ke mixa ki mo tau ko whitai tau wharuata e puki mai Kiripati, mo Tonga, mo Solomona, ke tuko i pia tau se tā DVD for the Pacific, ka ha ke encourage tau mena pihi, ka pe o he tau whono to put on the DVD for at least 5 minutes, ke exercise me tau me ke kai, tau mena pia ke mamasike e tau tangata ha ke o whano tu mau. Koe wharumena e muni tā mena fuki ni hake mei ni awhi e whona mo tōru. We encourage people to make a commitment to themselves. Ka ha ke pihi, this is my goal for myself. Ke tausi neo ke lata me hako sino ke malolo au. And then encourage other people around me, tau mga whaoa, my family, my workmates to participate in the activity. Taha mena ni hake mai koe taha e taha matua whiwhine ne ngā hua he taha whare ngā hua. That's her goal, that's her commitment. To encourage it for in her office to do physical activity. Pia whuki ne kaue he whae ngā hua malolo sino. They've got programs in place ka ke encourage it to whaoa ngā hua ke o ki ei. Ka tunga ni ki se to tūru ha mai nā wharu whaoa ke nonofu ni ki ono ke kisia kwa whiwhi before they join. So ka tā mene ne encourage them to kau hage. Make a commitment to themselves. Ke continue with these things. Pese ni ka i toko longe whoa ne whia manako ke join. But they continue to do it for themselves. And after a while, hopefully, ke kisia whoa koe, oh e koe lauko koe to mena whoa koe ne tausi. And then want to come and join. Whewhea ni we ka whakatatai atu ke whala tau motu. Koe tataina ka e tau mana ne kua lawie e tu mui e tu tangata tu tūru mai whalu tu whoki, po ke wheke heke hea ki ri ke whalu mea. Tatai, koe tau numea lai monine maua mai mo tūru tau surveys ne whai tause. Koe tatai ani we mo tau atu motu whoki Pasifika nei. Hangawe ke tau ngangau nā kai pikisia ka. Tō tahe la lahi tō tangata, la tokolonga tō tangata ne moe tō ngā suka, tokolonga tō whua ne sino la lahi, tokolonga tō whua ne ei whangahua hua tō mau tō sino tō a hosi, tokolonga tō whaua ne, ingoa fui tō whanumen, ne moe tō ngau heart diseases ka ha koe tō mahani he tō nonofu tō tangata. Ei whangahua hua tō sino, ai kai he tau mena kai mi Turkey, marolo he ula tapaka, koe the risk factors ka ia, lack of physical activity, ula tapaka, inu kawa, moe ai kai he tau mena kai mi Turkey, ai whangahua hui tau sino. Tahe mena lahi whoki ne mai longa tau tūru,
koe te puhala kai fuki te tangata tungi tala he koe. Mitake hake o watu me whawhau tau sinu, ka usi me whawhau sinu, liri umai ni tatai ngai ni te puhala kai. Whai ono anga na ka mtulu ki he hamtulu te whakakoanga, ki langwatai atu ki te mtakainanga nei, ke wata lo tulu ke whakako ke whalu, ke tau whangamena bihia. Koe matakupa matūne tu tala ke he niawhia ia, hangau ia ke tau mena kai. Ka haka pē koe exercise on physical activity on this side, healthy eating on the other side. It's two sides of the same coin. Ai mai ke kage tu tala ni te mena whawhau sino kai tu tala te mena kai. Ko te mena ni ki sia matūru, tō tahe mita ke lo tō malolo he o tō physical activity, malolo he tō usi tō mena, ka kwa hepe tō wala kai. Mita ke tō kai, long e kai ni we, koe mena ia wala teo ne hepe tō tūru. Si tō tala matūru ni awhi ngā au ia ke tō waru mena kage, ke tō usi lo tūru i kaina, ke whaka tuku hifo e tō mena ni whai kai. Ke whakaonga ka tunga tō, for example, ka whakaonga tō pleiti kiki, ka ua whakaonga tō pleiti lalahi. Ka pē mahani a koe ke ue helping hao ka ke whanu ke kai langa ua mahi lau. Mai ke na kai ke nofo, ke allow time ka ha ke to whanu me ke tamai fu ke mena kai ka pē hongi anga ia. Just to keep to one serving, one helping instead of two. Ka siku te mena kai fu ke tūlo na masini ke whakatumutumu ha ke whakalahi e ka piniu ke puke lahi. Siku e tāmen tu tāmatu ke ni awhi whewhe ka hai tuku hifo e tau mena ia. Ke ua whakatumutumu koe ka piniu ha kai. Plata ni ke ka piniu ke lat. Mwe kai ni ka hongi. Ka i hongi e ua kai. Whanu ke inu ka piniu vai. Tu tama mena practical tips like that ka hage. Ke langmatai e ke nga lau tōlu ke o me ke whakaako atu ke whalotangata. So ke tāmen e tu tālamatu ke e ni awhi. Koe mai ke ne tō mena e ka pē whakaonga lau tōlu. You know, they put this into practice for themselves. To o me ke whakaako atu tā whaoa. Koe tau whakakoanga ni whakahoko e ke tōlu e aho, lahi anono ang ke tau puhala whawhau sino, whamitaki, te mena ni kua tau whitu ngāta mua e te whakaroanga, whawhau pihia fōki me te mena kai, kua lāta ke kai, me mahuinga he whawhau ke he tau mga hosi. Ko te kalonga fōki alau tōlu ni kua hohoko atu ke mahua i te whakakoanga whakalaulahi nei, ke mai ke alau tōlu, ke whakalaulahi alau tōlu to māmanga, ke watu moe whakako atu fōki ka alau tōlu ni whamahani ke hohoko atu ke kumila matai, ke te whakaroanga whawhau he motu. Kua whakatutala moe whaluia alau tōlu, hanga i ke te manatu, ke te whakakoanga kua moa. Ko mautoro i tō tangata ni watu e whaoranga ni ka whakaholo i tō ngahua ni ki whafo ke tō tangata ni na nofu ma mautoro he tō maanga te ki ta. Siku hei aha mautoro tau seanga mai he whakauseanga hea mautoro whaoranga ki eke ha mautoro ma tō tangata kua hahai ai e nene ni hingoa koe na nofu ke tō loto e manamanatu mo e whakaalofa atu ke alau tōri whafo ne na kai lau mai ia ke mau nei ke tau puhala ke whawhaua ke tau sino ke mauai e tau maroro sino. Se ki ngā whala tō mana ni kua nono ai kei kua mai kia kai ke mua mai tō whakakoanga nei, ke whakaonga ma whakako atu fōki ke whala tō mtakai ngang pa tō ka pisenga pa tō mga whawahau. Whakamua tau se au ki au. Hako au, hako mana whakamua tō whana koe he haka ki sia pui haka longa nang ki au, ko koe e ka longa na hiwha koe ke hawa loto. Sikisa koe fōki ke hawa, mui fōki he whanuanga, me longa na fōki ni ke hai koe, si pēha koe mea, ai, lata te ui tau se tā mena ke hako mui. So ke kamatanga ia he hau, si o nono fōki a koe ke hawa mga whaua ne no nofu ma koe he lot kaina, ko hingo e tupu hala ni meke ia koe ke langmata ia tu ke lau tūru. Tō meke ia koe he mga huia ke nono atu ki whafo ke he tau matakainanga, ne no nofu ma koe he maanga he mga ni tūngo puko lau tūru ni watu, ke whalataha i ma koe ke he tau mena whakawhawhau sino he mga ni koe puhala ia he hako ki sia kua lata. Ko koe ka tausi mua, si mehawa mga whaua, tō meke ia koe ke tausi alau tūru mai whafo. Lahi e mitaki te whakakanga ia, mai longa whuki e tau mena kua mahuinga, nuka lati e tau tūru ke iloa e tau tangata he mutu. Koe whakakoanga ia, kua lata, mo e tau tangata use ni we. Koe whakakoanga ia, koe activity, koe tau mena ke tau usi e tau tūru,
ke lata me whawhau sino, he ta mamato whine, me ta mamato taane, pia foki mo e tukutuku hifa he tau kai, ke lau tōru ni lalahi, mo e whakaako e tau puhala ke tūnua ke ta mena kai. Si koe hingo whala do mena ni koe ki sera koe mai kia koe ke whakaanga ke lata mo e matakau ni hoko ata koe ke hukui. Matakau ni koe hukui ka hei tau mamatua mnea he mutu. Koe matakau ne whina tau ke hukui ka matakau mōri he matua mana ia. Koe mahuinga he matakupu nei ke lata mo tau mamatua whine he matua mana ia. Hai ani tunga ni he kiskisa tau tolu ki ai. Ai ki iki whoke lau tolu, se aila lahi whoke lau tolu. Kako tau, koe tau mina nei ne whakaako ki ai ke maua e tau malolo sino, he tau tangata ni nonofu he mutu. So ke mga nei, kua whakaako a mau tolu, ke watu a mau tolu, ke he mau tolu tau matakau, po ke tau mamatua whine, ke whakaako atu ke lau tolu. Mai a mamana ki whoki ni a mau tolu ka hake whakatolu maki ki mua e tau puhala, kua whakaako mai e lau tolu i tau plotu, ko mai ke whakakisi mai ke mau tolu, ke he whakaako angana. Koe amana ki anga ke mai ke lau tolu nei ke whakaako atu ke whalu, kai mitaki, he talahau mai ke kamata mua he tangata muia, tau mai ke whakalaulahi atu whoki. Whakamua ko koe, ke tau se koe, ka eke kua ono mai matakainanga nā kia koe ko whai kehe e mui hau, si mai ke whuke ia he mga huia, ke hau ke pe ringa lata o he whano, ke o mai matakainanga ko. Kai whakamua, ke mai longa lahi whuke koe e hau a mui, si mai longa whuke koe e matakainanga. Mo koe, ka eke kua kisi e koe ka pihie mana tuanga he tangata, ko koe ni ke whakamalolo atua ia, koe e taha whuke mena ni kisi a he mauni, kua toko lalo lahi e mena ni hingoa koe whakaako. Whakaako atu e lau tōru, kei loa mahino e lau tōru e tau tutuanga. Ka eke, kua na kai whai tau seanga ke hako sino, koe hae e tō mena ka mumui mai tua. Koe mena ia hako ni kisi he mahoni, ke he tau tangata ni whawhiawhia kua lau tōru he tau monga, tuku be o mai na lau tōru he moia, o si ni si kai kua lata whoki ia mau tōru ne kua whakamalolo ki ai, ke lari ke toho mai alo tōru ne mai talangi ki ai pehe hae e tō mena, kua lata ia koe ke tausi. Whakakatoa toa e tau whakakuanga ki ahui niawhi, mai amna ki a lau mai SPC ke tuk whenonga ki a hapungipungi, kai amna ki kua whaimena lau whakilunga ko maua. Nā kai ni ke manui la lau tōru ne kua hoko atu ke whakako, kai piha fuki, ka uatu me whakako atu ke whalu tangata he motu. Pehe nā e tau wala tātu tupu ni ko mai ke whakapuloa atu ai ki hawhiwhi nei amna ki mnuina e o ki whatapu ni hanga watu ki ai. Amna ki fuki ke mawhala e tau whiua tā kirikiki ni ko amna ki whakahoke o ki whatapu pia i fuki ni mwe tau whiua ne te polo. Nonofwa, mnuine po, a tō liriu ke whalewea ke whahi tapu ka hau.